Afate pathumin sai tuala KTP conference an man mek lain zotlang nu keifang daya accident bangin athi abahan poi em afate pathum conference an kalsi a conference an kalhlanin nuber accident bangin aboral ta si a apoi khop mai zanin dariat vel khan keifang dai champhai road keifang atanga kilometers ri vela MZ04 0405 chu kong chakora atlan luta achuang palizinga mual koinu pirin omi chu ahliam turlavin aboral motora hian mi pali an chuanga pirin omi lalrin omi fanu zorin tluangi pirin omi u pideng hnuni le pideng hnuni pasal motor khaltu pulal chan himate anni midang pathum te hi an hliam nar tuklo ni in thu kandong pilalrin omi fa te pathum tlangwal pahnih le nula pakhat te hi sai tuala KTP General Conference manga an omlai ani a an fapa upa ber chuan anu zin thu hi a hriat lo thu a soibok pirin omi ruang hi sai tual sub headquarters OMA in alak ani a conference kal zotlang le ruantlang lam thalai enga mozatin arwang an kil arwang hi champhaya postmortem turin zanina phur chho ani ang awahan poi em afate hlimle lom taka KTP conference an man lain heti hian nuber aboral ta si a anril ru awahan bai vai don em anril ru awahan hriam don em tiru apoi tak zetani thlamuang takin chol ro se